Luka već 3 mjeseca bezuspješno traži osobu za voditelja prodaje. Na savjet prijatelja kojem vjeruje i kojem je Selekcija HR već pomogla, odlučio je iskoristiti njihove usluge. Njihova platforma omogućila mu je, umjesto traženja novog zaposlenika, iskorištavanje potencijala vlastitih djelatnika, a time i dodatno povećavanje efikasnosti i motivacije u tvrtki. Putem platforme Selekcija HR, u nekoliko klikova odabrao je anonimne ankete i ispitao organizacijsku klimu i kulturu u svojoj firmi. Pomoću njih i procjene 360, u kojoj se radnici međusobno procjenjuju, lako je otkrio radnike zvijezde, odnosno talente koji su do sada bili u sjeni, ali i one koji dodatno moraju unaprijediti svoje vještine. Na taj način pronašao je Marka, prodavača unutar njegove firme, kojeg su kolege i nadređeni procijenili kao izvrsnog radnika i još boljeg lidera. Kad je došao na mjesto voditelja, Marko je stekao poštovanje svojih podređenih, jer je razumio njihove potrebe i detaljno poznavao radne zadatke. S uspješnim otkrivanjem Marka, Luka je sada uvjeren kako su međusobne procjene i anonimne ankete ključne za prepoznavanje iskrenog mišljenja radnika, koje poslodavci rijetko doznaju bez filtriranja ili subjektivnih dodataka. I vaša firma može biti zlatni rudnik za popunjavanje liderskih pozicija. Pronađite talente u svojim redovima i nagradite najbolje. Selekcija HR. For 3 months, Luke has been unsuccessfully seeking a new sales manager. On an entrusted friend's advice, to whom the Recruiter.hr has already helped, he decided to use their services. Their platform enabled him, instead of seeking a new employee, to recognize his own employees' potential and thus further increase efficiency and motivation in the company. Recruiter.hr platform enabled him to select, in a few clicks, anonymous surveys and examine the organizational climate and culture at his company. Through the anonymous surveys and the 360 degrees assessment by which the employees evaluate each other, he easily discovered the best workers, the talents who have been in the shadows so far, and those who need to further improve their skills. Finally, he found Mark, a salesman within his company whom colleagues and superiors rated as an excellent worker and an even better leader. When Mark was promoted, he enjoyed the respect of his subordinates because he understood their needs and knew the work tasks in detail. With the successful discovery of Mark, Luke is now convinced that mutual assessments and anonymous surveys are key to recognizing honest opinions of employees, which employers rarely find out without filtering or subjective supplements. Your company, too, can be a goldmine for filling in leadership positions. Find and reward the best talents. Recruiter.hr. Depuis 3 mois, Lucas cherche sans succès une personne pour être le manager commercial. Suivant les conseils d'un ami dont il confie et auquel Recruiter.hr a déjà aidé, il décide d'utiliser ses services. Cette plateforme lui a permis, au lieu de chercher un nouvel employé, d'utiliser le potentiel de ses employés et de cette manière, il a augmenté l'efficacité et la motivation de son entreprise. Au fil de la plateforme Recruiter.hr, en quelques clics, il a choisi des sondages anonymes avec lesquels il a examiné le climat organisationnel et la culture de son entreprise. À l'aide d'enquêtes et avec l'évaluation 360 degrés, où les employés s'évaluent mutuellement, il a facilement découvert des employés étoiles, c'est-à-dire des talents qui jusqu'à présent étaient dans l'ombre, mais aussi ceux qui doivent encore améliorer leurs compétences. De cette façon, il a trouvé Marc, un vendeur au sein de son entreprise que ses collègues et supérieurs ont évalué comme un excellent travailleur et un leader encore meilleur. En se positionnant comme manager, Marc a gagné le respect de ses subordonnés parce qu'il comprenait ses besoins et connaissait en détail les tâches de travail. Ayant découvert Marc avec succès, Lucas est maintenant convaincu que les évaluations mutuelles et les sondages anonymes sont essentiels pour reconnaître l'opinion honnête des employés, que les employeurs le découvrent rarement sans filtrage ou sans ajout subjectif. Votre entreprise peut également être une mine d'or pour occuper des postes de direction. Trouvez du talent au sein de vos employés et récompensez les meilleurs. Recruiter.hr. Desde hace 3 meses, Luca está buscando sin éxito a una persona para ocupar el cargo de gerente de ventas.
Siguiendo el consejo de un amigo en quien confía y a quien Recruiter.hr ya ha ayudado, decidió utilizar sus servicios. Gracias a la plataforma, en vez de buscar a un nuevo empleado, logró aumentar el potencial de sus colaboradores y así aumentar la eficacia y motivación en su organización. A través de la plataforma Recruiter.hr, y solo con unos clics, escogió encuestas anónimas con las cuales examinó el clima organizacional y cultura en su empresa. Con la ayuda de las encuestas y con la evaluación 360 grados, donde los colaboradores se evalúan entre sí, identificó fácilmente los colaboradores estrellas, talentos que hasta ahora estaban en la sombra, pero también aquellas personas que tienen que mejorar sus habilidades. De esta manera ha encontrado a Marcos, un vendedor de su organización, a quien sus colegas y superiores evaluaron como un excelente trabajador y un líder aún mejor. Al posicionarse como gerente, Marcos se ganó la confianza de sus subordinados porque entendía sus necesidades y conocía en detalles las tareas laborales. Habiendo descubierto exitosamente a Marcos, Luca ahora está convencido de que las evaluaciones mutuas y encuestas anónimas son clave para conocer la opinión sincera de los colaboradores, que la mayoría de las veces llegan a las líderes filtradas por atribuciones subjetivas. Tu organización también puede ser una mina de oro para ocupar cargos de liderazgo. Encuentra talentos entre tus colaboradores y poténcialos. Recruiter.hr